Sibai ule kini hi physiotherapy unit PMR department civil hospital Aizawl mi te kan ni a tunlai khobel min runa min timangang tu COVID-19 awanga thâwklam harsatna neite le COVID-19 positive symptoms lang swak lo ta na tangkai breathing exercise kan zir ho don ani ama sain kan chuap dan hi toite in han soifia donila mishing te hian boruwa ka tangin oxygen kan hi blue ta carbon dioxide kan thochuak le thin kan boruwa hi blue chu nara lutin chuapa aluta chuap chungrila alveoli ya heng boruwa pani oxygen le carbon dioxide te hi anin thak heng thin COVID-19 shik te hian alveoli le bronchial tree kan ti te hi bein ati cheta thin ani mithen khata chuan taksa an na do tu sipai ten an lo bei ve na sat thin wangin chuapa ti bungin ati chena sa thei ani thil shat tur poimo tak chu COVID-19 symptoms khosik le taksa na chem thum te alo lan tran hian mutha chol le hadam mai turani lova kan chuap hi kan hnung lama in hata hadam taka mudreng chuan COVID-19 na shik te khan chuap chungril alu chil theina chan sa sang bik ani chuwang chuan COVID-19 symptoms nei tran tirte mu mai lovin harwang active taka tum turani ni khata darkar ni dana minute novel tal kal emo chet vel thin tum turani Masaber tan deep breathing exercise in kanchana he exercise hi chuchunge morning chunga ti turani inhar changin I the am to khatam ko ha tu le an second ma thwa lawla khat ni thum ni ma mo chang in ka changin thwa le he exercise hi ni khata chung hi voi thum ti turania exercise ti zon hwa hian patient kha khu mi keu turani yan apani nga ta chuan diaphragmatic breathing exercise an lo ti anga hemi tan hian dam lo hi azam khal tura ti jam khal hingu tura ni a ti chuan dam lo chuan adun chunga aputa khatanga anarin bora katam the amber a hi plu tanga a hi blue rolling adula puar turan hi chuan akai le thachwak de ang hemi exercise hi ni khata chung hi voi thun ti chin turan hi apa thumna tan jon segmental breathing exercise anianga dam lo hi a thu turan ni a chuan dam lo hian a put pahni in anak sia afwanama heti am hian chuan atam the ambe an hain bora ka tholu tanga a thom lu pa in adul si lo kwar tur a put pahni hian nor betanga heti am hian chuan akai na thok chwa pa in a put hian a chung lam le hnuai lamin a nor betang chuan hemi exercise hi ni khata tum hi voi thum ti tur ni thil pakhat poimo deuh chu nara kan hi blue khan COVID-19 symptoms nei te chu an khu achuak mai theya chu thil poi ani lawa a hlo om lo ti sha turani heng exercise te hi voi le khata kan ti vek thei lo ani poi na poi lova mani rim chan da nangin zoi a pason tum zelin kan lo be chang don nia exercise te hi mani ati turani a mi tam lo na ati kan tum sham don nia heng exercise kan han soita te hi Indian Association of Physiotherapists le American College of Allergy, Asthma le Immunology ten kai shwaina an siam atanga lakchon ani